Inkulumo yami uyicingwane ngizwile ugagamela lapha ungeqela uzongitshela ngabafazi bakho mina abafazi bami la eMzansi ziyavela omana lapho ngikutshela bayakuveza ukuthi cha wena nabafazi into engasekho nje abafazi bavele bashiya bathi akekho umuntu omathana nohlanje wena uthini ngifuna ukubuza kuwena angithi yabo ngibize wena uthini angitsho na wena uthini man okwami kade sikhuluma sinengxoxende ngincoma ubuhlakani wena uthini ngifuna ukwazi mina mana wena uthini ukhuluma kanje ngazihlwele wengizwa bathi abanazo inkinga kubo zithi into abanazo inkinga makubo labo abantu abakhulumayo umndeni wabo nomalume babo bonke baganene akho dade wabo ocela ukuzoshawa umoya kubo akho dade wabo obuye emndeni wacisha ucashiswa kukabuzwa wena uthini baba abafazi bakho ningamanyala ningizimu Afrika ningamanyala abuke impilo zabantu azakhohlwe zimpilo zabo ngeke ngisayisho ke net west nani ngoba yangihlula le yanto ngiyaxolisa South Africa ama direction angishaya kodwa iqiniso ngangifuna ukukhuluma yilelo ngifuna ukukhuluma manje lokuthi uma ngabe umuntu ungagxeki impilo zabantu uzikhohlwe yakhe impilo ngoba egcina kusuku sonke la sizophila azile ukuthi khona umuntu oyedwa ozobukwa abe yistar mawungabuka ukuthi Cristiano Ronaldo as he turning 40 today ujobe he well star how many challenges abhekana nawo angakanani criticism and everything kodwa wabekezela waba inkunzi wamala pheka umhlaba namanje ke nithi mina phumane indabeni zami phumane inkingeni zami zinja godoyi msuni ezinja msuni yonyoko yanitshena manje phumane nje indabeni zami mina yazifaka ayiyazi khipha kwashindile ngana kwethu ngiphendulekile yezo kodwa hlisa ulaka hlisa umoya mangqoshana ngalo udokotela ngoba mina mangakubuza ukuthi mina abantu bathwele uzele wena bashudu uzele ulwelana nengalo zo2 uyizale uzele kwagaba 2 uzele 2 lapha ephisha komfolozi kwaSibisi emvelo kwashiumendo wena wabuya wena wazofuna udumo ngapha sagcina ugqoka amaphinifa umphekwe ibaya uzenza insizwa namhlanje uyislay queen mina wena ke ngiphendule phela nawe ngiphendule bawubuza omunye lapha kathi kwami nani nakubuza phela kade ngikwazini uhluselana ulaka umoya phansi mangqoshana ufihlelani lolu bhututhu lengalo nalo ulifihlelani ufuna ukushawa amadoda ufuna ukwehlisa isibalo kulungile ngiyabonga cingane ufuna ukwehlisa isibalo ngiyabonga ngizongiphathela kana kwethi ehlisa umoya yezo asixabani nehlisa umoya ngeke umise nomajana ngizwe wena ngane qashe special lo wena ufana ne-sniper when you are called to hire some and then so we can deal with him so wena ngane wena secret meeting la butwami ngiyakubuza mana ngiyakubuza wena ngane lo ngibizo uwe mina la yangizwa ngibizo la ungibizela wena ukuthi wena ungiqashela umuntu oseduze ozozenza ezongihlokoloza kakhulu umuntu ngami ngana kwethu yilo nto ngibizela wona leyo manje ke manje ngimbuza ngalezi ngane zo4 akuthiwa izala kwagcabe imbili ezizala kwaSibisi pheka uphisha kwamfolosi ngizwe wengizwe ngiyabuza phela asixabani phela la mana kulungile uselana isibalo ehlisa umoya ngana amakhilomitha wehliselana emotweni ayihambe nawo amakhilomitha ayo ukuze sibone iservice record kulungile ngana kwethu ngiyehla ke lapha awusemuphakade manje mana ngana ungakwethu phela nobhuti wami umdala njengemhloniphayo futhi lento izodinga idinga mana wengizwa yabo njengamanje ngisuka komunye umuzwa ngibuyela ekuthenini lilonke ungabe lento chukuluzwa ngisho umfazi upheke kwakhe uthi uyelo wathi wakekho yazi ngizwa mana ngana kwethu sengikhulumile sesixabanile kudlulile kumina njengomfowethu omdala mina ngizokhulumela mina ezomashudola kuye kwavela engathithi kuyona yonke lento very interesting namngelinda ya kwavela ukuthi kuyona yonke mana phakathi kuyona yonke into ondlule kiyo noma obhekane nayo kuleminyaka endlule ngiye ngakubona kuvela ukuthi
uze wayithola une depression I-depression usisho wena i-depression awukazi ube ne depression bengifisa ukwazi phakathi ukuthi uma ukuthi lento ye depression into ekhona wandlula kanjani kuyona i-depression ukuthi wena uqala wangibuza ngemfundo wangibuza ngo-matric wangibuza ngayo yonke into awungichazele yini i-depression bese ngiphendula into ekuyiyona i-depression macingwane ucinezeleka nje ngokomqondo umqondo ngizela kanjani mana isibonelo ucindezela umqondo ngibona angidlali yabona ngizwe enye into eyenzakalayo ukuthi ngesikhathi wena ukwazi ukulwela abanye abantu ngesikhathi wena ukwazi ukukhuluma ukhulumele thina ube i-voice of the voiceless ngesikhathi ukwazi wena ukubhekana nempi ulwela thina size emva kwakho bese wena ngingabikho umuntu okulwela impi yakho ila khona kusuke sekuvela into eyi-depression uthi uyabalapha abanye abantu kunesakhe sithi inyanga izelaphi awakhuluma kahle kumkhaya awakhuluma kahle awukade izandla zahaza mani umkhaya ngithi mina mkhaya ayikwakhuluma kahle ke lapho isimo sinjalo empilweni sehlela noma ubani sehlela noma ubani futhi okwesibili mawungambuza njengamanje at is private highly private